Akusebenzi lo. Sebenza akukho. Yaba mfowethu sakubona uphungalenja lesidudla sendoda sithundi siyafafaza nomthelwane bafazi baningi okuzimbongana. Angahambi ngedwa bafowethu namhlanje ngifuna ukukhuluma kakhulu kunabantu abadala endlini. Angihambi ngedwa namhlanje ngihamba nomakhosi. Nodadewethu lapha makhana na Vista umlingani wami. Makhana na Vista uthatha ithuba ukubingelela abantu. Hello, hi people. Ngibingelele amagama amabili iphungalenja TV nemakhaya na Vista. Bengaleleke nemakhaya na Vista into ezimnandi sidwe mnandi mokuthanda. Namhlanje ke njengoba seshilo iphungalenja ukuthi siphethe umakhosi ulungile wakwaZondi sibonga all the way from Lesotho. Sinayeke namhlanje sibingelele. Ikhathi. Ngizofletha lapha. Ngokuphumile. Phumile. Bye. Okay. Stop it. Yaba mfowethu sakubona uphungalenja lesidudla sendoda sithundi siyafafaza nomthelwane bafazi baningi enkunzi yembongana. Sanda somntwana makonofela kuyalekele sinqa sesidudla isana sana mshado ezijabuye phefomoweli bangembeleko. Angihambi ngedwa bafowethu namhlanje ngiyanibingelela ngihamba nomakhana na Vista nomakhosi. Before nginikeza umakhosi ithuba ukubingelela abantu nokubhodla nokusithibulela. Ake ngiqale ngiyeza umakhana na Vista ithuba abingelela ababukeli. Hello, hi people. Ngibingelele amagama amabili iphungalenja TV nemakhaya na Vista. Ngibingelele amakhaya na Vista into ezimnandi sidwe mnandi mokuthanda. Namhlanje ngoba seshilo iphungalenja ukuthi siphethe umakhosi. All the way from Lesotho, ne? Yes. Njengoba nginipromisile last time ukuthi sizophinde ukuthi sibonane soon. Iwona ngesune bengikhuluma ngawe lo. Hlala phansi thatha iglass emanzi hlale phansi and enjoy the episode esiniphathelana namhlanje futhi. Angiyame lokho ngithembeleza sawona Sawa. njani Oh, thokoza ngisacela ngihlala ithuba ubingelela abantu batshela ukuthi umakhosi ubani igama ubuya kuphi ubingelela nje babuye. Sanibonani babukeli igama lami ulungile Zondi kodwa la engiphuma khona ngaziwa ngonyaka yomhlanga which is igama lami lehlisa. Ngihlala ngapha around mara ngiphuma Lesotho. Okay. Siyabonga kakhulu bafowethu ngicabanga senizwile anilungisana amafoni lapho namhlanje ngeze ngasihlole lapha online. Sizokuthi umsebenzi utholaphi. Uyayibona into leyo. So makhosi cela uthe igama lakho bani unyoka yamanzi. Unyoka yomhlanga. Okay, sicela nje usichazele kabanzi ngomsebenzi wakho ukuthi wena uneminyaka emingaki uyamukela kanjani umsebenzi wethonga umsebenzi wedlozi njengoba mangibheka ngibona ngathi umncane wena. So ngicela usitshele ukuthi how old are you uthola kanjani lo msebenzi uze uzithole nawe usemsebenzini wedlozi. Mina 16 years of age this year. Okay. Ukuze ngitholakale ngisebenza ngumuntu wedlozi angazi kwayenzakalani kodwa ukuhamba ukubona kwami sho ukuthi ngaloyo or ngathi ngathakathwa sho ukuthi ngamtshela umama mangumtshela kanjalo ayizange ayithathele ekhanda bengise emasontweni bayongithandazela then kwaba nalesikhathi lesi ngiphupha gogo angitshela ukuthi isikhwama sakho uzosithola la. Azange ngikhola umama baba mina inyanga. Zange ngikhola fonela ubaba amtshela ubaba ukuthi kumele ayothwasa mama mangafuni. Bese kwaphupha umntana kithi athi mangayisi ulungile ayothwasa uzofa. Ayithathele ekhanda ke sahamba saye Diepkloof ezonithuka amahlasela. Kula khona ngathola ubunyanga bami khona. Ngathwasa mangene ephehlweni I was 10 years, turning 11 that year which was 2018. Okay. Ngathwasa nge-5 zaka April. Ngaphuma nge-2019 nge-12 zaka June. Okay. Uma ucabanga wena kahle kahle wangena kule msebenzi ngenxa ukuthi uloyiwe okanye kwakuwubizo phela. Bekuwukuthi nginalo vele ubizo mara bekungasinto esitike kakhulu kimi ngoba beyihlupha mama mayibalekela
umama wami ayenza zonke izinto angazenza ukuthi ayimise ngoba vele from asasemncane which was nosisi wakhe naye sekathwasile umamncane wami yena vele umprofita yena nje ngokwakhe mama libela ibalekela then baba the point ukuthi then uma ngithumela ngenyoka that's when ke ngihamba nothwasa noma ngesimqambe ukuthi ekhaya ethunjini likama kukhona omunye yini othwasile yes bani ethunjini likama hawu kumama siba 5 okay which is uLuthando bekumele ngabe ngiyothwasa ayingena aphume ephehlweni okay ulunga yena bekumele ngabe naye uya ephehlweni which is yena bekangafuni next ngoba yena umfana akazazi lezi zinto lezi idlozi angazi bathi yilo leli limenzisa lezi zinto azenzayo khona manje ulungelo yena uthwasile which is my twin mina then lo wakithi omncane nje ayikuthi imela yothwasa which is uLulama unemibono uyabonisa ukuthi into kanje nakanje izoyenzeka kodwa uboniswa izinto zedlozi ukuthi kumele senze umsebenzi masingayenza umsebenzi uzoyenza kanti kanje nakanje nje since umama asala lesipho lesi bavese bathi yazini it's so kusho ukuthi mina ngithola semkulo msebenzi ngenxa ukuthi umama wali ukungena kulo msebenzi manje ufila kanjani njengoba uphethe abantu abadala and njengamanje una 16 wena ufila kanjani lento ekuhlukumeza anye ngithi yangihlukumeza ngoba bengalali bengakhona ukuya esikolweni futhi bengingena kule ikolo lezabelungu so bebangayithathile ekhaya bebanga-understand bangithatha njengomuntu ohlanyayo and I remember ngiya esibhedlela ngahlala 6 months khona esibhedlela bacabanga ukuthi umuntu ohlanyayo and futhi since ngakuyikothwasa nje maybe for 2 months izinto bezihamba kahle ngihlola abantu then it came to a point whereby kumele ngibuyele esikolweni ngabuyela esikolweni so bekuyi-pressure nje bekungathi bangifakile i-pressure ngoba bekuthi uma ngiye esikolweni uma ngibuye esikolweni ngithola abantu bangimele bafuna ukuzohlola abanye kumele ngibayise emfuleni i-treatment abanye bayangidileya uma ngizothi baze ngalelanga leli bona baze ngelanga bafuna ukuza khona ave sengayivala indumba ayivala ngokuyivala ngave sengayeka nje so manje ukuthwasa kwami kungisizile kakhulu inkinga nje abantu nabangani abazobona into kanje nakanje bazongitshela ukuthi ngiyathakatha babazongibona ngenza into kanje nakanje nje isipho sobungoma singilahlekilise abantu abaningi kakhulu bangani bami abanye ngibaluzile nje baningi bafike nje abangani nginabo ba-understand which is labo bangani bami it's either yinyanga noma emakubo zikhona lezi zinto lezi bayazi-understanda mara laba nje ezingekho kubo abazwisisi kunesisho esithi umuntu othi umlilo wesela naye uyisela yazi ukuthi mina angaze ngibone umuntu omzalwane ohamba nesidaba yabo idaba zihamba zodwa so wena uyakhala abakhalela yini abangani bakho lapha kulahlekile nabantu ade be around you abakulahlekile anye ngisho kanjalo ngoba kahle kahle mina the way ngiyithatha ngakhona bayangidiscriminate bayangijudge angizikhethelanga ukuthi kumele ngiyothatha ngivesanga ngavuka ngathi mina ngiyothwasa manje nami umama wami was shocked she was in tears nami ngibona umama amakhala nami and bengisasemncane so mabazongitshela ukuthi ngiyathakatha iyangilimaza kakhulu emoyeni especially uma kuwumngane wami wazi ukuthi isimo sami besinjani ngimtshela naye before ngizohamba ukuthi ngizohamba ngenza into kanje nayo manje masizoxabana uzohamba khuluma imfihlo zami zobunyanga uthi hayi lo uthwasile ngibekahlala na ngabugcoki nokuhlali ngicabanga ngathi nje angisinginyanga because of abantu then one day ngamtshela ugobela mangibuza ukuthi why ngamtshela ukuthi kanje nakanje
athi ubuwena lo uzilimaza wena uma ukhipha izinto zakho zedlozi iba proud ngedlozi lakho noma ungaze ube mncane kanjani labantu laba abakenza lezi zinto lezi bazoza kuwe bazofuna usizo ekugcineni. Ngicabanga ukuthi wena ngaleso sikhathi ubungenabo abangane abalapha ko-date abaziyo ngobuthakathi. Ayikho ingane emakhaya nabista eneminyaka engaphansi ko-20 eyazi ngobuthakathi. 10, 11 because beka 11 years ne shuthi age group yakho it was 11, 10 abangani bakho ne. Umuntu ona 10 years angazi ukuthi uyathakatha. Uyazelaphi leyo? Uyazelaphi. Usho le nto isuke ekhaya. Shuthi kahle kahle abazali bakho. Abathakatha. Ngempela because akungitshethi ngaye na 10 years ithi iyazi umthakathi kanjani. Iyazi lapho lo igama lokuthakatha ngiyazi lapho. Mhlawumbe bekusebenzisa nje mhlawumbe abase lokuthi bakhuluma ngani. Wena kukhona yini makhosi omunye umuntu mhlawumbe ongangawe ongayenwa kini omaziyo othwasile bakhona yini abantu abangangawa kule age okuyona njengamanje obaziyo abathwasile abangani bakho? Baningi most of nje abangani bami ngasho ukuthi abangani bami abangathwasanga ba few and abasesikolweni mara most of abangani bami enginabo khona manje bathwasile abanye not to say bathwasile mara khona isangoma emakhulu. Oh yes. Manje wena ngifuna ukwazi lapho ukuthi njengoba ngizwile ukuthi bewenze ukuthi sometimes uthi ubuye esikoleni uthola abantu bakulindile. Njengamanje sokuthola yini usuyivulile indumi usuqala ukusebenza? Khona uma mncane uhlala khona la eGlen. Yes. Shukuthi naye uthwasile unamathwasa wakhe. Indumba yami ile kumama emfuna ngoba ngaphumela khona. Ngasuka lena because of lezi zinto lezi bebazenza ngaze ngazohlala la. Then mangifika ngapha sengiyamncedisa uma mncane akazongibiza ukuthi ngizoshayela amathwasa isigubhu yafika ngiyashaya isigubhu angibiza ukuthi ngicela ngizogidisa amathwasa ngiyawagidisa mangicela ukuthi ngicela ngimhlolele umuntu kanje na kanje ngiyayenza konke nemithi akazongitshela nje izinto eziningi bathi ubunyango ufunda ngokuhamba ukuthi ufundiswe umuntu oyi-1 ufana nokudrive ubunyango ngoba ngeke ufundiswe umuntu oyedwa bakhona abanye kumele bafundiswe so ubunyango ubuthola ngaphandle ayikho lapho nje kuphela so ufunda kuyo. So wena wakhosi ne ngoba uthi kanje uthe unyoka yomhlanga. Inyoka yamanzi. Inyoka yomhlanga ne. So inyoka yomhlanga isebenza ngamanzi noma isebenza entabeni noma isebenza kanjani nje wena kahle kahle? Mina ngisebenza ngamanzi fana nokuhlola angikhona ukuhlola ngamathambo ngihlola ngekhandlela nangamanzi. Angikhona amathambo nje ayangihlula amanzi nangekhandlela. Amanzi nekhandlela. Mana kuyenzeka yini ukuthi manje kuyenzeka yini ukuthi inyanga ihlole ngekhandlela namanzi ngoba lezi zinto mina ngizazi ukuthi zenziwa abaprofeti oprofeti banibani okay lokuzana amazi indlela ngayibeka kanjani mara mina from that kobela mangifundisa ukuthi mawuyinyanga amathambo wakho uyawathenga uyinene ukuthi le uzothi yini le uthi yini le uthi yini bese mawuzohlola umuntu mawalahlela phansi the way azoma ngakhona usho khona ukuthi lo indlu yakhe kanje nakanje nakanje dala ngizaba leyo nto namathambo wami ngawa bangithengela wona ugobela wami makakhe indumba yami angibekela wona uze ngize ngawayisa kuyo because bengakhona ngitheke one day wafika elinye client lizohlola ngathi lize namanzi nekhandlela which is bathi uhlola ngekhanda whatever ecala ukuyenzeka emzimbeni wami mangizohlola yena izinto ezizoyenzeka emzimbeni wami izinto ezenzakalayo izinto mangizovala amehlo ezizongibonisa yizo izinto engizozitshela yena ezenzekalayo and yiyo nje kuphela into engikhona ukubhula ngayo. Okay. Ezizinye njengoba manje ngengezwe lapha ezinye inyanga angazi ngathi inyanga noma izangoma noma abazenzisi bethi ubunyanga kuyibusiness wena uthini nayo? Angazi ngabone kodwa ngoba ubunyanga
isangoma angazi ukuthi senza malini ngelanga. Uyahlola, ukuhlola 250 ukuya phezulu. Uyageza abantu emanzini, ukugeza umuntu 1000, 1.5. Ukugeza indlu yomuntu 1.5 ukuya phezulu. So nje ibusiness kaMampela ngoba iningi imali oyenzayo. Cabanga uma uyisangoma ophusha ibusiness. Ngeviki uyenza malini nje. So ngithwazise makhosi, ngithwazise ngebusiness. Nanto yizwayo manje bakhuluma nje bathi khona abantu abasibukile, abantu abadala bathi khona umuntu obukile lapha and abantu abafuna ukusubscribe. Uyabona ungafuna ukusubscribe ngizothi manje bangisuka la. Uyabona right makhosi ngifuna ukwazi ukuthi uyathwalisa nje. Kunento edumile njengamanje ukuthi ukuze ube nemali kumele ube nomlambo, ukuze ube nemali uphile kahle kumele uthwale ube nesigubhu so 6 million. Kuyenzeka lokho? Mina into engihlala vele abantu babayisho ukuthi hey mina ngicela ngalesikhathi izinto zisangihambela kahle ngihlola abantu bangena in and out. Bangitshela bangani bami ukuthi hayi noma uthwele lo. Uthwele nga something izinto ezinjalo yabo. And bekunokuthi nje kithi ngisaqoqa ukuphuma ephehleni phezwe roof uqala amajuba and bekuzoba amajuba amhlophe nje kuphela. Kube yiyo nje kuphela. Bathi hayi uthwele ngawo yomsebenzelayo izinto ezinjalo yabo. Ngibatshela ukuthi mina angithwaselanga ukuthakatha ngithwasele ukuphilisa. Ukuthakatha kona ngiyayazi imithi yakhona ngoba la umuntu bekasihlalisa phansi asitshela ukuthi uyenza kanje nakanje nakanje nakanje. Kodwa kunasilwane engithwele ngaso asitshela nokugobela ukuthi khona nenye angazi inyama abayibiza ngomabhebezi, inyama yakho uyayithatha uyisefe, ukuyisefa kwakhona uyaphuza amanzi akhona ngoba once waphuza inyama yakhona izokhulela esiswini angeke isakhona ukuphuma noma ungaze uyenzini uzoze ufe libe lisesiswini inyama iyakhula libe liyakhula kancane kancane. So indaba yokuthwasa ukuze ube nemali eningi uhambe uyothenga isandawane ubulale umuntu ekhaya kini lokho kusho ukuthi idlozi lihambisana. Kuya ngamanye amadlozi azikhona amadlozi astoti nje amadlozi idlozi nenyanga into eyi-1 ukuthi nje idlozi into engaphili emhlabeni phila ngokomoya. Manje khona abantu abazosebenzisa amadlozi wabo bayenza izinto ezirongo abanye abantu babathumele ngezinto ezirongo. Kusho lento efana nephoyisa phethe isibhamu somthetho ithatha isibhamu somthetho yobamba inkunzi isibhamu somthetho nje kodwa lesibhamu kusena ezogenza. Okay. So namakhosi kahle kahle futhi shothi ukuthwala konke lokho abakwenzayo okuyona. Ukuthwala lokho like utheyini ukuthwala lokho ne kubuthakathi kwena ukubona nje kubuthakathi. Anyeke uzokufana nokubiza ama-client ngokomoya. Ku-wrong ubuthakathi lo u-wrong very very wrong. Nje anything oyenzayo ezozisa omunye umuntu buhlungu ngobunyanga uyathakatha. Noma kungaze kuthiwa ungamfakela umuthi ukuthi angazi ayenzeni nje ku-wrong. Mana njengamanje lambila nginakudla la ingane kumele esikoleni. Ngiyinyanga mina. Mase ngikhuleka ngiye ngenze lokho engakwenza inkinga ngazi phela ngokunyanga. Ngikhulume nedlozi ngithi ngifuna ama-client ngoba anginamali abeza abantu la ekhaya. So kusho ukuthi nakho lokho kurongo. Kunokuthi uguqe ushaye isandla phezu kwesinye ugobe isikhanda phansi uyicela idlozi liyacela ifana noNkulunkulu mawuthandaza ukuthi ufuna into ekanje nakanje. Hayi ukuthi so uyaphahla ushisa impepho ushisa inyamazana ushisa nje yonke into for ukuthi ulethe abantu. Safana nokuthi iscam leyo nto leyo ngoba uletha abantu bangafuni. Idlozi lizokuvulela indlela libalethe bona abantu ngoba
Ukenza omunye umuntu isihlungu mina kithi bangifundisa ukuthi inyembezi zomuntu mazwela phansi ziletha i-curse empilweni yabo and ukuroko. Manje mawuzobiza ama-client ngokomoya, idlozi umuntu awudlali ngayo ngoba awulazi idlozi lakhe. Manje mawudlala ngelakho ucabanga ukuthi lawa amanye labantu labo babiza lamadlozi wabo mawabuyela futhi nawo seyafuna ukuyenza lento le oyenze umntana abantu cabanga ukuthi lakho lizobe likuphi. Umuntu nje awumenzi kanjalo, yenzi nje. Uyangimangaza uMakhosi, bengalindeli into ezikanje namhlanje. Before nje siqhubeke siye phambili, uMakhosi uthanda iminyaka zakho? 16. 16-year-old. That's not date. If you ask me, I'm not going to say not date. Into asikhulumayo ngezijulo. Okay, Makhosi ngicela ukwazi ukuthi mina njengamanje uyahlola. Manje bathiwa nangumuntu uyakhula. Uyahlola? Ngiyahlola like kama mncane mangithi nokungibiza uhlala vele khona house so akukho kude nje. Okay. Yeah, unokungibiza sithi ubhizi kakhulu ngamathwasa nokungibiza ukuthi kune client lapha endumbeni ngiyena uyenze 1 2 3 ngingene ngomhlole bangomhlola ngiye kuye ukugobela wami ngimtshela ukuthi client lena lithi kanje nakanje angibuza ukugobela ukuthi wena utholeni since inyanga umhlolile ngimtshela ukuthi kukanje nakanje. So yabona kuphi kakhulu ma. So wena Makhosi awuhloli ngaphandle kwendlu like nje kanje isihleli kanje yabo. Ukuthi ngithi mina kanje okay manje Makhosi manje ngihlole manje ula awusebenzi kanjani. Kumele ube sendumbeni la usebenzela khona. So bakhona yini abantu mhlambe kunokwenzeka yini kube khona umuntu omthakathi la ohlala ngakhona ozobe ekulise mhlambe ube nokuqalekisana nani umuntu okuthumela ngezinto ezingekho right ezingalungile kuyenzeka into ke ufika kanjani uma kuyenzeka ufika kanjani ukwazi ufika kanjani konke lokho bekunokuyenzeka ngalesikhathi ngisahlala emfundo mara la angikaze nga experience nje lento le bekuthi kunokuyenzeka nangalesikhathi ngisesikoleni ngiyakhumbula ngesikhathi ngifunda eKizington primary dala nje bekhona nomntana lo ngingakathwasi bekhona nomntana lo bengamzwisisi. Okay. Bengamzwisisi bekanokuthi makafika kimi athi wena ngizokubamba niyokulala namhlanje umama wakho uzoba phethwe yini nani ngempela iyenzeke lento le ebusuku siphaphame nje ebusuku umama wami asitshela ukuthi uphethwe inyawo ucela simraphe inyawo simraphe masivuka inyawo idumbile ekuseni. Asho nje izinto kade azisho ngithemba ngibuya uyothwasa ubaba umncane wami sho ukuthi ashona after 1 week sengibuye ephethweni. Then loyo mntana loyo ngigcina sesibhedlela ngazi ukuthi kuyenzakaleni bekanovela thumela ilwane makusasa kakhona ngibuza esikoleni ukuthi uboneni izolo ebusuku tshelile ngathi wena ngizokubamba wena uboneni izolo ahleka hamba izinto ezinjalo bekunokuthi nje mangihlele eklasini angibheke atshintsha amehlo wakhe ngimemeze nami eklasini baze bangitshintsha neklasi bathi ngifundela ngani ngibona omunye umntwana mangimbheka nomntana lo ngizobona yena nomntana lo ukuthi uye baze bathi ayisekuhlanya mina ngiphume esikolweni ngoba izinto engizenzayo zirong. Manje ngicabanga ukuthi lezi zinto wayezithatha apha ayezenza naye isikhuluma usho ukuthi wayenama powers mhlambe thizeni okanye khona umuntu ayemthesa zona lezi. Anye ngisho ngoba bengakabi naleyo nto leyo bunyanga bengakazi next ngobunyanga. Manje anye ngisho ukuthi bekuyinto bekukuthi uthwasile ngoba vele ubuhlali bona bekufakile like ubu-red konke red akunakuthi khona enikhala khona ubu-red nje qha kwaphela bekakufakile ubuhlali bakhona athi makangibheka ngaleli lihlo leli avese adlale ngabo bese ahleke izinto ezinyalo. So shudo konzima ziningi izinto ohlangana nazo. Ngicela ukwazi ke Makhosi la ukuthi manje labantu abadala abahleli kuwe ngelinaso ubona yini ufake ngube mhlophe ushada okanye abazokuvuma.
angazi uyabona lapho nje angazi kanti nogogo noma umkhulu manje sobona yini ngelanga nawe usenze nje ugogo maweni umaweni okanye ubani oh ya ugogo Scotland lona makakhulu online othi ufuna amadoda amabili sobona yini nawe usunesithembu njengoba umkhulu uthini wena ngaleyo yazi inyanga lela ngaphandle zinokuthi zithole ithi imfene sengiyabhekisa ukuthi mina ngizothola imfene abomakhelwane ba-complain ngizothini ngoba ngiyithanda imfene yami ngingafuni ukuthi hayi idlozi yile licela imfene ngishade namadoda amabili bese mabangibuza abomakhelwane awuyenza kanje nakanje hayi idlozi so ezinye izinto anokuthi nje bavike ngedlozi ukuthi hayi idlozi lifuna ekubeni idlozi lizihlaleni la elihleli khona likubukele nje uyenza zonke lezi zinto lezo zenzayo bese izinto zakho uma zingakhambeli kahle soyaguqa uzazi ukuthi khona into wrong oyenzile so mina ngiziboni ngenza zonke lezo zinto zokuthi ngishade nje angiboni kwenzeka so kusho ukuthi lento yenziwa ugogo Scotland ayikho leyo ukuthi umuntu osifazana abe namadoda amabili athena nabe nesithembu athena idlozi elenza ukuthi abe idlozi lifuna isithembu shutha ayikho la cha angikaze ngabhekana naye ngazi nje ngabona ngicela ukuzwa futhi ngogogo Scotland inyanga engibeka izwa ithi idlozi elithi abe nesithembu samadoda into engaziyo idlozi ukuthi malifuna amathwasa liyafuna lizokulethela ngobuningi bayo so okay kuye kube njani njengoba wena uwokuhleza umkhulu njengamanje ufuna isithembu umkhulu so wena wenzeka kanjani wena esithenjini wenzeka kanjani mina idlozi lami akunakuthi mina mangizofuna something kimi lizongibonisa into kanje nakanje mangingakhona ukuyithola ngizobona ukuthi angeke lizongibonisa into e1 kaningi ngibe sengiguqe phansi ngiphahle ngibatshela ukuthi lento eningibonisa yona angiboni ukuthi yini ngicela ningiphe nengi-clue ukuthi yini lizongibonisa kahle ukuthi masifuna into kanje nakanje iyenze ngobudlozi or ngezinto zomhlaba ngizokuthiwa umuntu onamadlozi akayifake lo onefika angiyazi lento mina into engiyaziyo ezama-roll-on izinto engiyaziyo ezama-roll-on bekusephehleni okay ithwasa akumelanga libe clean ithwasa akumelanga linuke kamnandi okay angisho lokuclean lokho ukuthi kumele ungcole ugcwale idust cha kumele ugcwale ithumane okay kumele ugcwale ibomvu ukubonisa ukuthi uyithwasa awuzelanga ukuzogeza ephehleni ugcolisa ama-roll-on ithwasa kumele kubonakala ukuthi ngiyithwasa mara lokho inyanga iyazihlonipha iyaziqoqa phambi kwabantu inyanga ihlezi imele vele inuke kamnandi lokho ethwasa kona ma usephehleni awuyigcobisa into ene-perfume awugezi ngento ene-perfume ya yinto engiyazi mara ma uyinyanga kumele ube proud ngobunyanga bakho noma uhamba lapha esitradini bazosho ukuthi onayo le nyanga and i-clean akafani nethwasa ngoba uzoba ugobela unamathwasa ungcolile ugobela amathwasa akho azokuthatha kanjani okay manje awungitshela uma uyithwasa uyaqoma cha awujoli how awuyenzi nje izinto zabantu abathanda la ngosephehleni mana uthwasela singana mina kuyadependa ngendlela la so kwenze ukuthi ngithwasa unyaka wonke na 4 weeks na 4 yes khona mana umkhulu bengithwasa yena ahlala 6 years ephehleni mana so usho ngiyohlala 6 years laphana mina ngingajoli kusho khona ngoba yonke into uma uyithwasa yenza igobela kakhulu iyayibona ngisuke kophambi kwakhe ne yo ephehleni angithi awudli izinto nje ezenziwe ngebisi ezinebisi awudli like idairy awudli chocolate icheese
unless uphokobela ikhekhe awulidli, unless athi ukobela thatha idli. Awuphuzi i-cold drink, mara i-cold drink le i-coke awuyiphuzi. Manje nje zonke lezo zinto lezo once bayenzeka i-mistake noma sekuthiwa uyatsho nje noma ugobela wakho angatholi kusasa noma yini, mara khona la khona idlozi lakho selithi liyavuka lizosho ukuthi bekadla into kanje nakanje. And uma uzodla lezo zinto lezi ephefeni awuhlahlambisi idlozi lakho lingahlala lithi laba abanye abogogo bayavuka ngo-3 bayavusela amadlozi abaphumile, wena lakho alifuni ukuphuma because wena uyazivala. Manje Makhosi, wena umbona kanjani umuntu mawuthi uyashakatha? Mbona kanjani umuntu othakathayo nakho sihleli manje la sigcolile nje kumthakathela, umbona kanjani? Mawuyisangoma umuntu uyamfila noma kungaze kube yimi isangoma nje kuphela bese chamuke esinye isangoma eJartin uzofila ukuthi lona uyinyanga, ngoba inyanga umuntu othwasile nomuntu ongathwasanga abafani. Makuyinyanga uyezwa ukuthi lona ngifana naye uyinyanga uthwasile umdala nakimi ngokwedlula. Umuntu othakathayo uyambona ukuthi lo noma kanjani sebenzisa imithi nje for izinto ezirong. Fana nomuntu ozohlola endumbeni, angithi uyazi uma ushaya amathambo uyazibona indaba zakhe. Fana nomuntu phambi kwakho umthakathi uyazibona naye indaba zakhe and nawe uyakubona ukuthi lona uyangibona. Manje Makhosi ubona kanjani? Ubona nge-TV okanye uyezwa uvathana ngokwenzana? Uthi ngibona ukuthi umuntu uyathakatha kanjani? Matho nje manje siyahlola. Ubona kanjani wena? Ubona njengoba ngibuke kwi-screen okanye ubona uvala amehlo izinto akayifilayo into uthi Makhosi into ozoyifila emzimbeni into experience ayiclaim. Yes. Umevala amehlo leyo nto ozoyibona njani Makhosi? So lapho kuvalela amehlo usuke kukhona mhlambe imobhuseli yakho ubona kuyo okanye khona mhlambe ezokuxoxela khona ufunda khona. Ubona kanjani Makhosi? Mangizokuhlola le immediately mangiceda ukubeka isigubhu samanzi sengikhuluma nabo ngizozama ugogo nabo omkhulu bonyoka emhlanga bonke nje ngibiza ithakazelo. Mangizobeka isigubhu sengiready, mangizofikelwa ikhanda usho khona ukuthi uhlushwa ikhanda. Mangizovala amehlo, mawuvala amehlo uyabona. It's like mawuphupha safana nokuthi uyaphupha uyabona yonke into bese uyamtshela, mara awuvala amehlo ume kancane umtshela ulibele uvala amehlo ngoba once wawuvula sekuphelile. So ngizokhuluma ngethakazelo, usukuthakazela bani yena okanye uthakazela amandlozi akho? Uqala ngawo thokozani ngogogo nabo omkhulu bonyoka emhlanga beshiba sibeni lokakashi bonondaba. Namhlanje ngiphethe umntwana wakabo bani udinga uncedelweni izinto ezinjalo. Uthatha wena ithakazelo njengamanje mina usimelane leyo uthatha ithakazelo usimelane. Angithi mawuza uzohlola ngiyakubuza ke ukuthi ngiyakubuza isithakazelo sakho, isibongo sakho. Okay. Makhosi ngizwe uthi la isibili emva kancane ngizwe uthi lo yamntana lawa esikoleni nekafake ubuhlalo obu-red. So wena ngibona ufaka ubu-blue, white, red nje yabo. So ubuhlalo mengabufakile kukhona yini into oburepresentayo ngaphe kwayo noma khona story behind them noma nje ukuhlobisa nje ufaka? Khona ngifakele for a reason, afuna ukuthi ngifuna ukuhlobisa nje. Uku-red and white uyasho ukuthi usaseyinyanga. Lena kuyasho ukuthi ngithwasile sengiyinyanga, ithambo lami lobunyanga ngiphethe. Bese lobu obempande la ngithwasile khona impande. So red ngodwa-ke mhlawumbe wena manje siyowazi ukuthi buchaza ukuthini. Back then bungawazi angithi red kuleyo mntana, manje siyowazi ukuthi uchaza ukuthini. Phela sometimes abantu banokuphahla ubuhlali bakhulume ukuthi lobo ngifuna ukuthi uyenze into kanje nakanje nakanje. Uma ukuthenga ubuhlali
ungakuthenga nje ufuna ukudecorate nje mara the minute uzoguqa phansi uthi thozani lokhu kunabomkhulu kuhlalo ngifuna ukuthi bungenzele into kanje nakanje jiki seyayenzakala manje uma ugeze ukhipha so ugeza nawo manje makhosi wena njengamanje unalo yini sokuqomela Why? Wow. Abafuni mhlambe noma isikhathi sayafika. Angithi abafuni ne ukuthi nje mina angikho too much kulezo zinto lezo. Benokubona ngoba bekuthi mangizona nomfana bathi hayi lona bangidlisile izinto ezinjalo. So ngiavoida nje lezo zinto lezo. Noma nginomngane umfana sithi lo mngane loyo ujola nomngane wami uzoza kimi azongitshela ukuthi hayi wena udlisa usibanibani why seka too much ngumtshela ukuthi umngane wami athi ayanyeke azongala igirlfriend yakhe ayokumngane wakhe ungidlisile siyakazwe wena ngibheka mina ngithi nasesikoleni kunokuba khona umuntu azothi kimi ngicela ungiphe ibheka mina ngiyedwa izinto ezinjalo ngifuna ukuthola intombazane kanje nakanje nakanje la khona anyeke vele ngimuphe la khona sekamtholile uzohamba atshela abangani bakho ukuthi hey lungile uyasebenza lesasangoma kusakuphi kuphi grade siyasebenza yo yazi ngisiphenye omunye umuthi hey ungisebenzele bese ngithatha noma ahlukane naye sithi bazojola for 2 days ahlukane naye amtshela ukuthi akusafana wena bengikenzela ne-favor yazi mina bengikenzani ungile ungiphile umuthi bengithatha leyo muthi ngithele emanzini wami ukugeza ngibiza igama lakho and nawe wangibona ngisoka lakho izinto ezinjalo hey manje makhosi ngicela ukuza wena vele unayo impela mina ngedwa mangafika lapha ngayithola fika mina no ngiyabuza mana idliso lona lisebenza kanjani mhlambe livumelekile yini edlozini mina endumbedami anginayo le mithi le umuntu onayo umamncane wami ngikhuluma ngaye which is umuntu onedliso naleyo mithi le ngoba yena sekamdala ebunyangeni mawusase umntwana ebunyangeni phela mina ne one thing for sure ushilo mama ukuthi usasomntwana for ukuthi ngazi yonke le mithi le asho nakugobela ukuthi mawufundisa amanye amathwasu ukuthi umuntu umthakatha kanje nakanje umkhiphe ulungile ngoba umntwana uzokwata ayenza umuntu kanje nakanje into kanje so wena ngesukuvana so wena mengabe ulento le ukwata ngithi uyasho ukuthi ingane esikoleni nabo mhlawumbe zikhulume kambe akufiki lapho ukuthi ukwate wena bese uyakhuluma mhlawumbe umuntu umtshela ukuthi wena uzobona wena akwente kanjalo angiyenzi leyo nto leyo ukuthi mangizokwata ngithi kuwe uzobona wena ngizokuthakatha angizenzi lezo zinto lezo into engiyenzayo mawuzongikwatisa kakhulu like ukwata lokho ukuthi ngikwate lavuka vele idlozi or sometimes sithi ngizokuza ukuthi wena kini khona into kanje nakanje vele ngizothula ngakutshela la khona ngizokwata khona ula khona ngizokutshela ukuthi ende wena kini ngiyazi ukuthi khona into kanje nakanje 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 manje mangathiwa njengamanje kulahleke umuntu okulahleka imoto uyakwazi yini ukuthi usize makulahleka umuntu sithi umntwana mawuza kimi uzohlola izinto ezinjalo anyeke ngibone directly ukuthi uthatha ubani ngizobona like ngizomdescribe uzoza nempahla yomntwana uze kimi like impahla nje noma iskipa then yasho ukuthi umntwana usendaweni kanje nakanje kunokuthi sometimes there are small chances ukuthi ungabona ukuthi kuyenzakalani and kunokuthi nje ungaboni kube blank nje izinto like izinto enjalo bana nomuntu maka sithi uzohlola yini makube khona umuntu emndenini okuthakathayo izangoma akumelanga zikhiphe igama mina ngitshela ugobela wami ukuthi umuntu makazokuthakatha makathakatha iclient lapho awumelanga ukuthi
ulungile uyakuthakatha waka esedini lakabo bababo uyamdescribe ukuthi umuntu onjani complexion yakhe mude shorty unjani izinto ezinjani awumelanga umuphe igama exact ngoba sizangoma siyahlanganisa sixabanisa hey babukeli siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi namhlanje bhalani ma comments nibuze imibuzo enifuna ukuyibuza uMakhosi sinaye useduze kakhulu Makhosi ngicela ukwazi ukuthi njengamanje nababukeli laphana bakubuka ungathanda yini ukuthi baxhumane nawe anything nje abafuna ukuyibuza bangibuze ngabaphendula nje akunakuthi ngizohesitate nje abaphendula kahle anything abayibuzayo mara khona le mibuzo le bathi imfubu ubunyanga imfihlo khona le mibuzo le ngeke ukuthi nje bayibuze bese ngiyaphendula okay njengamanje umuntu ufuna ukuhlolela singakwazi ukuthi sibe mhlawumbe uthola siku live njengamanje ungamhlolela umuntu like efonini cha awuhlole efonini okay so singayibiza inamba yakho manje emoyeni ababukeli babe nayo inamba ukufonele ngesikhathi abazokufuna ngaso baluthola usizo abalufuna awungayibiza inamba yakho mhlawumbe ithini ithi 064 878 8513 8513 bafowethu mangabe mhlawumbe umdingi Makhosi maxhumana naye kuleyo namba leyo ukhulume naye zonke izinto ozifunayo uzokwazi ukuthi uphenduleke usizakale konke nje sesimaphethelweni Makhosi kulabo abantu abakuhlukumezayo njengamanje uyafunda wenza zonke lezi zinto ezenzayo ukubani manje ngiyenza kumele ngabe ngenza grade 12 manje ngithi ngihlalile 2 years ngaye esikoleni manje ngenza grade 8 okay so ngicela ukwazi ukuthi mina i-message yakho ithini kulabantu laba othola ingane zesikole ziyakuhlukumeza esikoleni zikhuluma izinto ezingathandwa wena ezingathandwa idlozi uthini kulawo bantu wena uthini ukukhuza kwakho yo inkinga yokudala ngikhuza mina ngiyabayeka nje ngoba abantu bazohlezi bakhuluma ngiyabayeka bona yazi kunendlela eziningi zokudila nabantu abafana nalabo akunakuthi uzolibele ukhuluma idlozi lizoziphendulela bayasho ukuthi ngelinye ilanga idlozi lami lizophendula mina ngizopokotela izandla ngibukele nje manje akwenzeki yini ukuthi njengamanje ngiyakuxolodela wena lungile washa kwacima yini akwenzeki yini ukuthi idlozi lakho livele action fast kuyenzeka take over that instant manje kuyenzeka yini ukuthi lowo muntu abone ukuthi ushawe idlozi okanye usole mina kwenzeka angazi 1 or 2 ukuthi omunye umfana so uhlala khona ngaphethleni bekanokuthi like athi siyenzile lapha nishaya igubhu yini nani yathakatha nishisa impepho inuke sonke estrada umtshela ukuthi no besingaphandle vele bengiyihlala inganuke estradini athi hayi namanga niyathakatha nisebenzisa amathwasa wabantu ukuthi azomthakathela kini kuney'nkukhu ezimnyama nithenga iy'nkukhu ezimnyama which is inkukhu emnyama eyokuthi lahle isichitho vele so ngamtshela ukuthi uyabona wena uzoza kimi uzongitshela ukuthi uyaxolisa athi mina ngeke ngikhothamele wena ile mathwasa Sidudla sandoda sithundi siyafafaza kunomthelekwane bafasi baningi wonke uziyambangona ebomvu ihlabe emnyama ihlabe emhlophe yakubisibaya intombi engiyisila ngilambila ngiyithanda ngiyayidabukela ihlaya pho kwanto esida siyavela yasimahlayeni ayikho indlela engafika umuntu oduba indlela yophinda ihambe futhi